Mailova INP Mizo channel clear thin tu zong te inzain pathian ni chibai kan bu ka cheu darkar somli le pariat chunga Ukraine chhuahsan tura US in warning a chhuah chu atop ta a Indona a thleng thei reng ani February ni som pakhat zirtop ni khan United States chuan Ukraine rama American omte chu arang thayang bera chuak turin riat tirna a chhuah ta a Russia in Ukraine arun mai rin nahi alien tahle ani US National Security Advisor Jake Sullivan chuan he kan thu chu hi achian hle kan du American mi tu po huamin darkar somni le palia tanga somli le pariat chungin Ukraine a chhuahsan turani ti in a soini chan enge mo wanga Ukraine rama latang khangan chuan antan Ukraine chhuahsan theina huna to kherlo mai theya Russia in arun thut chuan US military in evacuation ruai chhuah na atho theyarin omlo invasion hi tuna tangina thei reng to a Russian president in a order huna athleng mai don ani ati US intelligence te thuruk hi soi chhuah khera tul katilova Olympic zo athleng tur anga soit ni thin ma se Olympic chung po hian Russian invasion hi athleng thut thei ti in White House media briefing na asoyani Sullivan chuan US Army Germany Poland le Armenia rama kan tirte hi Russia do turan nilova NATO mun le ma veng him turatir an nizok atia US Secretary of State Anthony Blinken point Russia invasion hi tuna tangin athleng thei reng alo ti ve bok pu Biden chuan sipai sang thumzet Poland atirlu bel arem tile taboka Russia do turatir nilo ma se Russia in Ukraine run huna an thlir liam mai churin chia bik chuanglo ma se Biden admina Secretary of State le National Security Advisor te hian Russia sipai te thil ti puan na hi an thokani berhimo Kuat Foreign Minister ten Pukima Imran le si te tan thuan nu cheta Kuat Foreign Minister te chuan mai chana in biak na hun atum thumnan Melbourne Australia a February ni som pakhat zirtop ni khan an neya India External Affairs Minister S Jaishankar US Secretary of State Anthony Blinken Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi le Australian Foreign Minister Marise Payne te an telani Ramli kuat tiahriat te chuan Indo-Pacific tui puya malak ho zel antuma an mel mathumun helpol te po doron zel an tum thuan soya meeting zo hian joint press conference nein Marise Payne chuan China tin zone de uranin kuat ram te hian ram zalen na in za ton na in hong tako omle ram dang te him na tur thlengin ven himsak kan tumani ati S Jaishankar chuan kuat chu mipui ro rel na za sak tu ram te tho ho na ani angin inzom na thatak langtlang takle in lai chin na thatak ne na malak na ania chak takin malam kan pan zel do na Indo-Pacifica muan na le rem na a oma ele barzon na le sum don na thataka kal theinan kan thok ho zelang ati ve boka Melbourne meeting maluk hian ramthum foreign minister te hian Australian Prime Minister Scott Morrison an muboka in biak na thatak an nei Morrison chuan kuat dramte atanga kong engki matan puina a mu thu te soya kuat hian a thil tumte thataka hlen theinan Australia point thei to pa chua zel tur thu asoi kuat dramte hian kuat vaccine partnership kalpuin Indo-Pacific region a sangni le somni le pani chung hian COVID vaccine dos tluk le ding on khat pek antumani United States chuan US dollar million somnga tumin Johnson & Johnson chuan India ram Hyderabad a COVID vaccine an siam meka Indo-Pacific region sem turani tin India poina thiam thil en tirin ma alave mek boka kuat dram le an tho puite tan India siam Covovax le Corbevax supply atum ve bok rik rum thila mala tu tur kuat nuai hian subgroup li din ni in ramli te hian subgroup khat theu an kai hruaya 5G technology mangin telecommunication lampo atha thokat viau mai
Quad foreign minister te press conference a hian China North Korea le Pakistan ming direct takin lang lo ma se an riat thei turin thilan soya ASEAN chungchang po soin kumsang ni le som ni le pani chunga Cambodia in chairmanship la tur hi thataka tho theinan kan thlop tlat don antiboka sang ni le som ni le pani kumlai hol vela Australia chon Indo-Pacific Clean Energy Supply Chain Forum khenatum hi kan lom hle Myanmar po kan ngai ven ringa tharum thona top sela politics wanga tang te po rampor mi te tiamin chhuah thuai ni se humanitarian aid pek zel tha kan ti ASEAN in Myanmar boina chingfel tura ahmalak na hi kan thlopa ASEAN 5 points consensus hi ti hlotlin thuai ani theinan kan nor zel bokang North Korea in UN Security Council resolution bo chia a ballistic missile en chin hi kan dem takzet ti te antar lang hlomani muanna le remna a omzel theina na kum tina in mu khom hi kan nei chun zom zelang antia sang ni le som ni le pani kum chan ve masalama quad leader summit Japan in a thlen tur hi beiseina nen kan thirani antibok ti chuan Putin le Macron in kar soikai le te ang Putin le Macron in biak na te khan soi hlo viu ni om takani nimen pia February ni som pakhat zirtop ni khan Russian President Vladimir Putin le French President Emmanuel Macron te February ni saria Kremlin khopuya anin mu tuma an boru kha news lama alang na samaya engthungen soi tilam ayen an thutna thuthleng seibol chuan ti asiam zui zelani Ukraine boruak salutuk ti dai turakal Macron kha Russia chuan lo uk sak thadu vak lo nge moni ahming mayen Putin a kha na lo mu ani mai om mange ti hi zona lian takani ramdang khoi tu te ahmu dan pa ngai ni lovin Putin chuan Macron chu thuthleng meta ruk zeta saya a thutira oring takatong lo chuan o po anin thre phalo hial zok mai theini Putin le Macron hi in chi bai po anin chi bai lo ni nan soi boka hei hi French President in Kremlin du angin COVID test apal tlang du lo wang ni in Kremlin thu chua chuan an tar langa ma se French lam chuan Kremlin du angin engkim kan ti an lo ti ve boka thil engemo thu in mulo deuh chu an nei ngei ni na lang Putin hian Emmanuel Macron a mu nu lok hian Kazakhstan President chu ami khwal le a in nai deuh main an thu dun le loisini President Putin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Emmanuel Macron khan COVID test ati du lo ani alo ti ve boka hetiang thuthleng se a hian kan president in ram hruai tu wa thut pui fo thin ati bok soichun zomen kan president himna kan ngai poimo a additional sanitary protocol hi manatul changa om thin thuthleng se a thut chung changa politics thil eng ma in rot lo ati bok President Macron a team te chuan Kremlin du angin engkim anti vek thu AFP news an thrilani kumbul January thla khan President Putin chuan Hungarian President Viktor Orban le Iranian President Ebrahim Raisi te po thuthleng seya lo thut pui to ni heiwang hian Putin Macron summit hi han soi zui viau tura om chuang lo ne na lang kum khat chunga rul turin poisa billion thum apuka Pakistan chu tal boy ta hle Pakistan leibanga zia kha kan soi fo maya sumpuk na tur por he to lova apuk na ten an thing na ta hle ni sang ni le som ni le pakhat khan Saudi Arabia poisa US dollar billion thum zet Pakistan foreign exchange reserve siam thatna turin alo puka tuna Saudi Arabia sarkar chuan sang ni le som ni le pathum October tharal ma rul zo turin Pakistan sarkar hriat tirta Saudi sarkar base na ti hlotling tur chuan Pakistan hian alei barul na tur hi mundanga mi apuk le chon angai do na ni Pakistan Finance Minister Shaukat Tarin chuan Pakistan Upper House Senate he thu hi soin Saudi Fund for Development SFD chuan October sang ni le som ni le pakhat khan State Bank of Pakistan account na poisa hi da in Pakistan sarkar hian kum khat chunga rut le atiam ani anin tiam angin SFD chuan a bo zui mek atia hen sumpuk hi 4% interest ni in
thathum dana apung hi an rul angai bokang Saudi le Pakistan in remna ang chuan lon tam hi ti khotlai thei ani lofa Pakistan hian eng huna po interest arul that du lo chuan asum pui po hi an thing ngal thei bokang Pakistan le Saudi Arabia hian kumsang ni le som pariat khan US dollar billion thumman crude oil laklu na tur agreement an siam boka ma se sang ni le som ni khan ram ni in lai chin na a chetan ta a Pakistan chuan US dollar billion ni chu arul nga langa ya US dollar billion khatman crude oil ero Pakistan hian thal chon tur ala nei thei ramani asum faya apuk nen US dollar billion level chu Saudi Arabia suba puk mek ani hi ole tun tu matan chuan khati zong kha lo ni phot mai sela thir tu ten min ngai thlut saka kan loma zanlama Myanmar news ti chhole kan tumanga in lo ngai chang le theu don nia